Yeah. Alo Don. Donc, dat sa men, mzou voye bit la pou men. Bon mzou si mvoye mka fon bagay sou li konya men, ou pa touta sa. Oh, ou voye konya men? Oh, ok. Mba gade mdo. Mde tou ma fè lò pot kopwe. Si avek la depi lunet nan pot kopwe. Na pa paske su yo sa prantan na pa vet si. Facebook mde rete di mbotan nan sur ki avet si. Yeah, ki pati e kokope. Bon blo pou mbwem swaf ofimi nan gwo bode. Ma outon ki wak ma fet, non e vone gwo pokola. Nek sot ma den chokola, mwen li pokola. Hey, king, depi an trash la. Vel men pou blanche la, kese depi an France la. Yeah, Eagle Ass Music Entertainment. Yeah, nou pap jom pa pretal yo pou n'pek. Nap toujou retal yo ki yo pata kompare ya. Hey, nou pou pren nivom se le kou vare ya. Wap pou pren, nou pa fe rap pou poza boyo. On sel fat pata kompara plek tim pou la boyo. Mse king rapper, mse mbap di lankor. On el ki bom maton, vim so pap jom di lankor. Yeah, ou ka trangle la. Nego tande la, sa so freestyle Mandela. Ka fet pou keze, nou go jen gat beat. Big up my beatmaker original, don gat beat. Don, esko kopye? Nen sou votem. Lore lem kokain, nou bi glop, men nen sou dopem. Ma freestyle no let level, nego pa kompare. Depi lontan de freestyle fat, zip ki sa kompare. Yeah, mba jen go chagra.